Indege ya sosiyete Air India yari itwaye abantu 242 kuri uyu wa 12 Kamena 2025 yakoze impanuka nyuma y'iminota mike ihagurutse ku kibuga mpuzamahanga cy'indege ya Ahmedabad mu Buhinde. Abarenga 200 bari muri iyi ndege baguye muri iyi mpanuka nk'uko byemejwe n'abayobozi ba sosiyete y'indege. Kugeza ubu umugenzi umwe w'umwongereza niwe byemejwe ko yarokotse iyi mpanuka. Abashinzwe ubugenzuzi bw'ingendo zo mu kirere kuri iki kibuga cy'indege basobanuye ko yahagurutse saa 4:09 hashize umwanya muto umupilote asaba ubutabazi ariko ngo ntacyo yafashijwe kugeza habaye impanuka. Amashusho yashizwe hanze na televiziyo zo mu Buhinde agaragaza umwotsi mwinshi w'umukara uzamuka mu mudugudu iyi ndege yo mu bwoko bwa Boeing 787-8 Dreamliner yaguyemo nyuma y'umwanya muto ihagurutse. Ubuyobozi bwa Air India bwasobanuye ko iyi ndege yerekezaga ku kibuga cy'indege cya Gatwick mu Bwongereza. Byamenyekanye ko mu bari barimo muri iyi ndege harimo Abahinde 169, Abongereza 53, Abanyaportugal 7 ndetse n'Umunyakanada 1. Abashinzwe ubutabazi barimo abashinzwe kuzimya inkongi bamaze kugera ahabereye impanuka ndetse batangira akazi ko kuzimya. Imbangukiragutabara nazo zari hafi aho ngo zibe zatwara abakomeretse. Ubu aka kanya imirimo yose yo ku kibuga cy'indege cya Ahmedabad imirimo yose yarahagaritswe. Impamvu ngo yahagaritswe no kugira ngo hakorwe iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye impanuka. Nkuko nari mbikubwiye kuri tariki ya 12 Kamena 2025 ubwo habaga irisanganya aho iyi ndege ya sosiyete ya Air India yari itwaye abantu 242 ubwo yakoraga impanuka nyuma y'iminota mike ihagurutse ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Ahmedabad mu Buhinde, aho iyi ndege yahiye irakongoka hakarokoka umuntu umwe. Iyi ndege yahiriye mu mujyi wa Ahmedabad uherereye mu Bwongereza bw'Ubuhinde, yahiye irakongoka ndetse igwira ikigo cy'ubuvuzi hapfa abandi batari mu ndege bari hafi aho. Nyuma y'iyo mpanuka ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gucicikana amashusho agaragaza umugabo wari wambaye ishati yuzuye amaraso ava muri iryo tanura ry'umuriro watejwe n'uko gushya kw'iyo ndege yo mu bwoko bwa Boeing 787-8 yitwa Dreamliner. Uyu mugabo warokotse ari umwe rukumbi byagaragaye ko yitwa Vishwash Kumar Ramesh. Hindustan Times yanditse ko ari umwongereza ufite inkomoko mu Buhinde. Mu buhamya bw'uko ibintu byagenze uyu mugabo yagize ati nk'amasegonda 30 nyuma y'uko indege yagurutse twumvise urusaku rwinshi nyuma indege irahanuka. Ni ibintu byabaye mu kanya nk'ako guhumbya. Uyu mugabo waganirijwe ubwo yari kwitabwaho ku bitaro yavuze ko yari yagiye mu Buhinde ajyanywe no gusura abavandimwe be ndetse ko indege yahanutse yari asubiye mu Bwongereza we n'umuvandimwe we. Uwo muvandimwe nawe yapfuye kuko Air India yatangaje ko mu bantu 242 bari bari mu ndege 241 bose bapfuye hakarokoka umuntu umwe. Mubyara wa Ramesh wari mu mujyi wa Leicester mu Bwongereza yabwiye abanyamakuru ko uyu mugabo warokotse wenyine yababwiye ko ameze neza ariko ko yashenguwe n'urupfu rwa mwene wabo n'abandi muri rusange baguye muri iyo mpanuka y'indege. Umuganga wa Ramesh ukuriye ishami ry'abaganga ry'ababaga indwara zitandukanye muri Ahmedabad Civil Hospital witwa Dr. Rajnish Patel yabwiye CNN ko uyu mugabo atarembye cyane ndetse ko mu minsi mike iri imbere ashobora gusezererwa mu bitaro. Aho uyu muganga yagize ati afite amaraso mu maso ariko ntabwo yakomeretse cyane, nta kibazo kidasanzwe afite ndetse ari gukurikiranwa mu buryo bwihariye. Amashusho y'inyandiko z'urugendo za Ramesh agaragaza ko uyu mugabo yari yicaye mu mwanya wa 11A hafi y'ahasohokerwa iyo indege igize ikibazo, ni imbere gato y'ibaba ry'iburyo bw'indege. Umwe mu nzobere mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere muri Amerika witwa David Susi yavuze ko ari igitangaza kuba uyu mugabo yarokotse bijyanye naho yari yicaye. David Susi yavuze ko Ramesh yari yicaye mu gice cy'indege kiba kigizwe n'ibyuma bikomeye, igice mu busanzwe iyo habaye impanuka abakicayemo bagirwago
bagirwaho ingaruka zikomeye cyane. Uretse abaguye mu ndege, hapfuye n'abo mu kigo cy'ubuvuzi kizwi nka Beach Medical College cyagwiriwe n'indege, abandi barakomereka, bigateganywa ko iyo mibare y'abapfuye ishobora kwiyongera nyuma y'uko izi nkuru zose dukomeje kugenda tuzikora. Muri iyi mpanuka kandi hari abandi bantu cyangwa se umuryango w'abantu 5 nawe baje kuhaburira ubuzima. Muri iyi mpanuka kandi hakaba hari uwitwa Dr. Pratik Joshi, umuganga w'umuhanga cyane, yaramaze imyaka 6 akorera i Londres mu Bwongereza. Akaba ariko yari afite inzozi zo kwimura umugore we n'abana babo 3 babaga mu Buhinde bakamusangayo ndetse bakubaka ubuzima bwiza badatatanye. Izi nzozi yarazimaranye imyaka pe. Mu kwihangana kwinshi, kurara amajoro, gukora savings no gutegura umushinga w'ubuvuzi, madamu we Dr. Kumi Yiva yagombaga gukora, akaba rwiyemezamirimo ukomeye mu buvuzi mu Bwongereza. Umugore wa Dr. Joshi yaraherutse gusezera akazi mu bitaro yakoreragaho mu Buhinde yitegura akazi gashya i Londres. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 tariki ya 12 z'ukwa gatandatu 2025, ibikapu bazindutse babifunga, basezera imiryango, inshuti, basiga bazibwiye ko bazazikumbura. Bifurijwe ishya n'ihirwe mu buzima bushya bari bagiyemo mu Bwongereza. Uwo munsi cyangwa se muri icyo gitondo byari umunezero. Mu gitondo uko ari 5 bari baryohewe, bishimye, ndetse buri ndege ya Air India Flight 171 iberekeza i Londres. Bakigera mu ndege bahise bafata iyi selfie muri kureba kuri screen yanyu, bayoherereza imiryango. Bari bakatishije tike ya one way, bari biteguye gutangira ubuzima bushya mu Bwongereza. Amasegonda 30 indege igihanuka, inzozi zabo zageze ku iherezo. Bose uko ari 5 bahise bapfa. Bari bafite abana 3, impanga 2 z'abahungu, Nakuri ndetse na Pradyuti b'imyaka 5. Umukobwa mukuru witwa Milaya yari afite imyaka 8. Abangabo bose bakaba baraguye muri iyi mpanuka. Reka tubwire ababuze ababo muri iyi mpanuka, tubabwiye ngo bakomeze kwihangana. Hanyuma kandi n'abaguye muri iyi mpanuka, Imana ibatuza heza, baruhukire mu mahoro.